we were supposed to focus on the one, God, the Father, Son en Holy Spirit, maar dit kom toe uiteindelik ook by eenheid. En vanaand gaan ons kyk na daardie eenheid en die koinonia wat daar gepraat word. Geliefdes, die skrifte is vir ons voorgelees. Die song is nogal baie interessant, broer Darryl. Ek weet nie hoeveel van u het miskien vir u nog in die eie gees voorgesien 'n bietjie dans op hierdie ene nie. Ek dink van ons spiritual dancers kan regtig waar hierdie song vir ons leer en dans daarop. I'm just so grateful that I've been on your mind. Hulle kan dink van my wat hulle wil, hulle kan dink I am out of my mind, but I'm grateful for you. So geliefdes, when we speak about a confession of faith, unity, and in brackets it speaks about communion, the communion of saints. The communion of saints, we speak about koinonia. Wil ek vir die vraag, what is the opposite of unity? Wat is die teenoorgestelde van eenheid? Verdeeldheid? In Engels? Division. So kom ons gesels 'n bietjie saam. Hoe lyk verdeeldheid? En wanneer ek vra hoe lyk, how does division look like? The Belhar Confession says that we believe in one holy, universal Christian church, the communion of saints called from the entire human family. And so my question then is, how does this division look like? Look at our South African context, kyk na die wêreld, kyk na die breër kerk, maar kyk ook spesifiek inwaarts na ons eie gemeente. So kom ons gesels 'n bietjie saam, hoe lyk hierdie verdeeldheid? Okay, geliefdes, so tegnologie en alles wat u genoem het, bring verdeeldheid onder mekaar. Dit bring verdeeldheid in 'n konteks waar ons eintlik veronderstel is om saam met mekaar te wees. One body, one spirit, says Ephesians 4 verse 3. And this passage is saying that Christians should do everything in their power to stay united. Maar wanneer ons kyk na die goed wat u so pas genoem het, dan sukkel ons eintlik met eenheid. Ons sukkel met eenheid omdat ons so verskil van mekaar, of omdat ons nie maklik ander sieninge wil aanvaar nie. So is ook 'n moeilike ding om net te aanvaar. Wie ek is, wie jy is, dit kom nie so lekker by mekaar nie. Maar ons word 'n opdrag gegee. U sal mooi onthou van maandag aand is daar opdragte wat hierdie belydenis vir ons gee. Dit beteken dit is aksies wat uitgevoer moet word. As daar oneenigheid is of as daar verdeeldheid is, dan moet ons 'n plan maak. Ons moet dit aanspreek sodat ons by mekaar uitkom. Paul talks about being one body and having one spirit. One body, imagine vir u, ons almal, we are one body, one spirit, meaning all believers are part of the same spiritual family. So when we are part of the same spiritual family, how is it possible that we exclude based on the basis of who we are, the backgrounds, the cultural differences, etc. Hoe is dit moontlik? Ons kry 'n opdrag dat ons in eenheid saam moet werk. There is only one Lord, sê die skrif. Net een Here, net een geloof en een doop. Dit maak vir ons een. En die feit dat ons onsself uitleef in verskillende kontekste, moenie vir ons verdeel nie. Die feit dat ons met 'n ander aanslag kom, of die een kom met 'n ander aanslag, moenie vir my ongemaklik maak nie. Daar's 'n boek,
seker baie van die wat besigheidsmense is, het ook seker al gelees, Who Moved My Cheese? Baie interessante konsep. Ons is almal op pad, maar tog word ons vasgevang in hierdie maze. Ons word vasgevang deur al die goed wat U genoem het. But we claim, and when we say the three very important words, nou two, I believe, dan is dit 'n belydenis wat ek maak. Ek glo. I believe, we believe. En tog hou ons nie gestand by dit wat ons bely nie. En dit is die uitdaging in die Berha-belydenis. Dat maandag aan was dit living the Berha confession. Om dit te leef. How do we literally live it? How do we live the Berha confession? Dit is nie genoeg om net dit op te sê op 'n Sondag nie. Nou toe ons gesien ons kan dit sing ook. Dit is nie genoeg om dit te sing of op te sê. We need to live it. And that means we need to break down the barriers that divide us. Everyone who follows Jesus is connected and should work together and not be divided. John 17 verse 21 says, in this verse, Jesus prays for all his followers to be united. And what say? That all of them may be one. Jesus wil hê ons moet een wees. Ons moet een wees. Is moeilik? Dis 'n moeilike opdrag? Of is dit? Soos die liedjie sê, dit is. Wil jy 'n bietjie uitbrei as die liedjie? Nie vanaand nie. He wants Christians to work together and love each other so that the world can see their unity and believe that Jesus really was sent by God. When Christians are united, it helps others believe in Jesus. As mense, en dit gebruik hulle baie, as mense vir ons as verdeeld sien, dan sê hulle, wil jy nou na hierdie geloof toe gaan? Is jy deel van hierdie mense, wat hoe aanbid hulle die Here? Daar is baie voorbeelde wat baie keer gemaak word, oor ander kerke wat so amper uniform is, of hulle beweeg so lekker saam. Op sekere tye sien jy net swart baadjies en so aan, en hulle werk so lekker saam. Wat is dit wat ons sien in ander, wat ons nie doen nie? When Christians are united, it helps others to believe, but it is more, it provides the world and our communities with the ability to be one. Unity in the church, geliefdes, is nie net 'n lekker of 'n mooi idee nie. Dit is wat God vir almal van ons wil hê. It shows the world what God is like. En as ek as 'n Christen deel van VGK se rekdag, of waar ek ook al my geloof uitleef, as ek iemand is wat praat van ander mense, as ek iemand is wat negatiewe goed saai oor iemand, as ek gerugte opmaak, hoe is ek? Hoe vertoon ek die beeld van God? En dit gaan daaroor, unity beteken that we are one in Christ. En dat ons doen, we need to show the world who God really is. Yesterday we had some of the characters of God. En hierdie God van ons wys vir ons. Hy het sy lewe afgelê sodat ons een kan wees. So die belydenis wat gemaak word dat ons een is. Ephesians 4 says we should do everything we can to keep the unity God's Spirit has already given us. So we have it. Ons moet oorgaan tot aksie om dit in werking te sien. We don't need to make unity. Dit is alreeds daar. Eenheid het nie begin nie in ons nie. Eenheid het in God begin.
begin. En ons werk is om vas te hou daarin. Ons werk is om dit uit te leef. Hierdie eenheid waarvan wat God vir ons gee, is om seker te maak dat ons dit uitleef in die kontekste waarin ons vandag bevind. John 17, Jesus prays that all his followers would be one. He doesn't ask for power, he doesn't ask for safety, but he asks for unity. And why is he asking for unity? Because when we are united, people can see Jesus in us. Geliefdes, wil ons nie dit hê nie. Wil ons nie regtig waar straal van God nie. Ons dat mense regtig kan sien, maar hier is iets verskillend oor hierdie persoon. Something different about this person that I'm working with. This person, or my boss, is not like that person. Something is different. And so we should strive to do or to be exactly that. He asks for unity. If we are divided, our message about Jesus doesn't make sense to the world. As ons verdeeld is, as ons alle negatiewe goed doen, ons sluit mense uit, ons stoot mense weg deur ons gedrag, ons houding en alles wat u vroeër genoem het. Dan maak Jesus nie sin vir die wêreld nie. The Bell-Hart Confession says that unity is both a gift, it's both a gift and from God and something we must work hard for and we must work hard to keep it. So dat is twee goed. Wat beteken dit geliefdes? Die Bell-Hart sê, dit is 'n gawe aan die een kant en aan die ander kant, dit is iets waarvoor ons hart moet werk om te laat werk. So kom, wanneer ek vra dat die Here my lewe wees en ek ontvang en ek maak 'n verskil daardeur, okay? It's a gift. Unity is a gift. Dit kom van God. Dit is God se aan die een kant. Weereens, as daar baie goed gedoen word om eenheid te bewerkstellig, dat dit mense gewoonlik simboliese goed wat daar sit, tekens soos kerse en so meer, en dan is ons nou een. Maar, wat gebeur daarna? Die plek waar ek gewerk het op 'n stadium in die CS, is baie geneig om kerse aan te steek vir goed wat blyk dat ons 'n eenheid is en dat ons saamstem. Maar dan geliefdes, sodra daai dag klaar is, dan is daar die eenheid nie daar. Dan gaan ons aan asof normaal. Unity doesn't mean that we are all the same. It doesn't mean that it's net soos jy vroeër gesê het. We come from different backgrounds, cultures, and have different talents. And sometimes, churches split, gemeentes skeer, oor wat so goed dink jy skeer gemeentes? Geskille, en geskille, geld, laat gemeentes skeer, predikante, maar weet jy wat gedoen het nie, laat gemeentes ook die groep gaan met daai predikant en so aan. Gemeentes split, maar in the early church, people fought over who got the best food. So dit is nie iets nuut in vandagse konteks nie. People literally fought over what was the best food was served to certain people. And we often bring our problems and our prejudices, ek wil by daai gedeelte bietjie stil staan. Our prejudices we bring to church. Wanneer ek nie dieselfde voel oor sekere mense nie, my prejudice, I bring to church. En ek wil dit daar laat geld. Instead of letting Jesus bring us together. Jesus is die een wat vir ons as 'n gemeente, as 'n gemeenskap en 'n gemeenskap van gelowiges saam byeen moet bring.
Maar baie keer geliefdes veroorsaak ons self. Ons besluit self wie kan inkom en wie kan nie inkom nie. Dietrich Bonhoeffer said our unity only works when it is based on the radicality of Jesus' life. Sjoe, daai is powerful. Dit kan net werk, eenheid kan net werk, as dit gebaseer is op die radikaalheid van Jesus se lewe. Nou wat was radikaal omtrent Jesus? Jesus het alles onder sy boog gebring. Die status quo het hy verander. Jesus, wanneer mense so gesê het Jesus iets anders in gedagte gehad, want hy wou nie mense uitsluit nie. Hy praat met 'n vrou by die put, en hy vra vir die vrou iets heeltemal ongehoords. Samaritaan en Jood wat met mekaar praat in die publiek. Ongehoord, so hy keer die hele status quo, keer hy om. En dit is wat Jesus van ons vra. When we speak about unity, we need to be radical in our actions. And so, how do we bring that our confession that is so radical? How do we bring that into church when we cling to tradition? Or when we cling to, no, it cannot be, we cannot move forward. Tradition is goed, geliefdes. Maar wanneer tradisie ons agterhou, dan moet ons 2 keer natuurlik daaroor dink. Instead of be open and inviting to discussions, especially die ongemaklike besprekingen. Geliefdes, ons moet praat. En dit is die enige gedeelte wat ek nou gehoop het uit gaan kom en wat nie uitgekom het. Prejudice. Wanneer God vir ons nooi, wanneer ek 'n sondaar was, net? Almal van ons is mos sondaars, maar gered uit genade. So nie een van ons kan mekaar met klippe gooi en sê ek is beter as jy nie. En tog, wanneer ek foute in my lewe begaan het, wanneer ek verander het, wanneer ek 'n ander paadjie begin loop het, dan is daar mense binne die kerk wat vir my terughou. Onthou julle, nee, dit kan nie, ons kan nie. Jesus se aksies was radikaal. And our confession in terms of unity asks of us to be radical in our actions. Human sexuality is something that we don't speak about in the church. Yet, we have people in our congregation that struggles with the questions. Am I loved by God? Hulle sukkel. So, ons moet radikaal begin praat oor unity. And so, when I am this way, I'm excluded because we cannot accommodate you. Jesus was radical in everything that he did. We shouldn't think we can create unity on our own because God already did that. Our job is to protect it and to hold on to it. Dr. Alan Boesak het die wonderlikste woorde gebruik en een van die woorde moes ek gaan opkyk het. He speaks about the indivisibility, division, indivisibility, inseparability, onafskeidbaarheid of unity that holds us. Die onafskeidbaarheid van unity that holds us. Nou as ons kyk na die woord onafskeidbaar, beteken dit, kom ons kyk net in terme van verhoudinge. Mense sal sê, die twee is soos Vinkel en Polyander, hulle is onafskeidbaar van mekaar. Nou as ons praat in terme van unity, daar seker natuurlik ander voorbeelde. Maar as ons praat van unity, dan is unity onafskeidbaar van mekaar. Geliefdes, indivisibility of unity, die onafskeidbaarheid van mekaar hou eintlik vir ons by mekaar. En dit beteken ek moet
CAB toe te kom. Ek moet uitsien om erediens toe te kom. Ek moet uitsien om weer eens in my wijk te gaan werk. God's Spirit helps us to love, to serve, and to forgive one another, even when it's hard. And sometimes we hold on to those hard things. Ons hou liewer aan. Geliefdes, hierdeur sê ek nie dat prosesse maklik is. Dit is harde werk. Dit is harde werk. Maar dit is wat God van ons verlang. Our unity should be obvious to everyone. It's not just something we talk about, but people must see that we are truly united. If we say we are united but we act divided, we are not living the way God wants. True unity is not about following rules only. Ons moet die wet gehoorsaam, die kerkorde gehoorsaam. It's about letting God's Spirit change our hearts so we can really love one another. So true unity soek die verandering in ons harte. True unity soek die verandering in my lewenswyse. Jesus wants us to be united so people in the world can see who He is. Gaan nie oor ons nie, dat gaan oor God. Dat ons Jesus sien, dat ander Jesus in ons aksie sien. So let's be a church where everyone is welcome. Die een wat vir my ongemaklik maak. Die een wat dalk nie so lekker ruik nie. En dan op 'n Sondagoggend vroegmôre langs my kom sit. Kom ons werk daar rondom. Kom ons vind ander maniere om eenheid te bewerkstellig. In steede van, kan ek nie maar vandag by die huis gebly het nie. Where we forgive one another and where love holds us together. That's how we show the world what Jesus is like. So when we, just to sum up, when we go back to our article, we believe in one holy, universal church, the communion of saints. So we are called to be together. It is not enough to listen on the radio. It is not enough to tune in on the services. We need to have koinonia with one another. We need to be in each other's faces positively. We need to be in each other's spaces here. We need to be here. En dan bewaar, geliefdes, die een se siel wat nou op my plek kom sit in die kerk. We should not create divisions. That creates division. I have a certain place. So we should work towards unity. And unity is possible if we believe that it comes from God. If we believe that God wants us to be one in Him. En as ons die liefde het, die broers en susters en die jong maats, as ons die liefde het, mag hy ons om te gee. Mag die Here gee, dat ons die welhaalde lydenis anders benader. Nou ons het hierdie week deurgewerk het, that we really look at all our confessions, that we look at them differently. Although Belha was born out of a certain context, and we had hoped that maybe it would have been better, but it's not. And so, almal van ons word beopdrag deur God om te strewe na eenheid. En broers en susters, as ek hoor en ek is in die teenwoordigheid waar iemand negatief is, wat word van my verlang? As die aanhoorder, die toehoorder, daar is 'n aksie om seker te maak
dat ons eenheid bewerkstellig. Living the Belhar Confession is what we are challenged to do. Mag die Here vir u seën soos ons vorentoe beweeg. Geliefdes, ons het vanaand so baie om oor te bid. Eenheid, uitsluiting, wanneer mense uitgesluit voel, wanneer mense nie welkom voel nie. En ons vra vanaand dat u spesifiek daarvoor bid. Dat ons as 'n gemeente verander, dat ons die feit dat ons deure oop is, dat vir mense kan sê, ons harte is net so goed. Dit is 'n gemeente wat eenheid bevorder, omdat ons dit lewe en ons mekaar regtig waar liefhet.